j'ai bien récupéré de ma blessure et maintenant je suis prêt à 100%. Non, on essaie de se préparer de la meilleure des façons, pardon. Voilà, on sait très bien que ça va être une compétition qui va être très compliquée. Mais Inch'Allah, on est prêt à relever ce challenge et à faire de belles choses. Non, tout simplement les remercier de leur soutien, que ce soit d'un point de vue individuel ou d'un point de vue collectif. Voilà, les remercier et leur dire qu'on va tout faire pour revenir avec cette coupe, Inch'Allah. التمارين كدوز واحد اجواء ايجابيه ان شاء الله. نتمنوا نجيبوا واحد النتيجه ايجابيه في الكوت ديفوار ان شاء الله، اللي تسعدنا وتسعد الجماهير المغربيه. السيدادات كدوز بشكل زوين، طاقه ايجابيه بين اللاعبين ان شاء الله. نتمنوا تكون شي حاجه زوينه بالنسبه لنا ان شاء الله. وبطبيعه الحال يعني لا احنا خوت بعضياتنا وفامي بعضياتنا. هاد الطابع هذا كيترجم في ارضيه الملعب. نتمنى ان شاء الله نمشيو لنفس النهج ونفرحوا الشعب المغربي اللي كيستحق كل الحب والتقدير.